Te gluposti nemaju nacionalni predznak. Ja sam rođena i odrasla u Banja Luci. I imam još uvijek osjećaj da živimo u vremenu Domanovićevih žigova na čelima, uklesanih ovaca stada religije, potpisa na listama političara, gdje nam non stop govore otvorite oči. Mislim da te oči gledaju samo ono što su mogućnosti da vide. A ono što su vidjele i oči prije nas nije bilo nikako dobro. Ovo što mi gledamo sada je suženo i predstavljeno u jednom tunelu. A tom tunelu ne vidimo niti jednu boju osim crne koja preovladava. Mislim da treba da počnemo da otvaramo naša srca. Jer u tim srcima postoji istina. A u toj istini i tu istinu nosi svako od nas. A kad bi se te istine počele spajati, pa samo i među mojim vršnjacima, a vjerujem da hoće i da su već uveliko počele, mogli bismo da stanemo i na ove daske i da to crnilo stoji tu pod nama, da se ne obaziremo na etikete koje su nam dali, ali mi imamo isto tako pravo da ih ne prisvojimo. Da ja imam pravo i ja mogu da kažem, moje ime jeste Jelena, ali vrijednosti za kojih ja stojim i ono što ja želim da stvorim od svog života i ona energija koju ja želim da dijelim sa ljudima oko sebe, zavisi od mene. Ne od toga što stoji u opštini, na kojem jeziku je to napisano i bez obzira da li su to ljudi koji su stariji od mene 30 godina ili ne znam nije koliko i koji eto imaju na neki način, imaju više životnog iskustva, ne znači da su kompetentni da govore i odlučuju o mojim koracima, o koracima mojih vršnjaka i onoga što mi želimo da stvorimo u ovoj državi. U to sam se uvjerila i u ličnom primjeru. Kada smo kao djeca od 16-17 godina u želji da pobjegnu odavde, u želji da vide i iskuse nešto što je izvan svih ovih sukoba, odlučili da odemo na razmjenu. Iako prije toga nismo ni kročili, većina bar od nas nije kročila izvan granica, ne države, nego entiteta koje su podijelili. U samo 4 dana u kojoj smo bili svi zajedno iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, nas 50, mi ne da smo gledali i da smo slušali imena, već smo stvorili jednu porodicu. A porodicu treba vratiti kao stub društva. Svakog društva i svakog novog djeteta koje će izrasti iz nje. Jer to je prva kapsula iz koje gradimo sve ostalo. Ta porodica je ostala pod velikim traumama. Ne znam da li postoje statistički podaci, ali bar iz okoline u kojoj se nalazim i koliko je poznajem, najmanje 70% porodica našeg društva je traumatski ozlijeđeno. Takvi ljudi još uvijek žive u preživljavanju. Kad se čovjek nalazi u tom modu da preživljava i konstantno je njegov mozak pod alarmom šta će biti sutra, jer nije siguran da će u ovom trenutku ostati u svojoj kući, ostati na onome za što je radio, ostati u okruženju koje je oko sebe stvorio i nije siguran da li će dobiti hranu na tom stolu. Dosjećam se sad nekog svog intervjua da se nešto govori